Khona buzile-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke itiye lesintu noma ngithi itiye labadala, iladi, lenziwelani? Mina nje ngizokuchazela ukuthi ngabe lenziwelani. Wena ngicela ushaye u-subscribe la ukuze ungaphuthela-ke mase ngifaka enye ividiyo. Izizathu zokwenziwa kwetiye labadala. Esinye-ke sezizathu zokwenziwa itiye labadala kuwukukhombisa-ke ukubonga. Amadlozi ayabongwa lapho-ke umuntu izinto zimhambela kahle. Kuyabongwa-ke ukuthi amadlozi akusingathile, akuvikele emoyeni emibi, ezingozini zemigaqo, kanye nokubonga ukuthi-ke abadala bakunike ngisho inhlanhla embalwa. Yizo zonke-ke izizathu lezi eziyaye zenze-ke umuntu athathe isinqumo sokubonga abaphansi ngetiye. Indlela-ke itiye labadala leli elenziwa ngayo. Itiye leli liyenziwa ngembuzi okanye-ke lenziwe ngenani lezinkukhu ezithile. Kodwa-ke akuphoqi ukuthi-ke kube yimbuzi noma izinkukhu. Kuya nje ngamandla akho onawo kusuke ukuthi-ke wenze lelo tiye. Ekuqaleni nje kuqala ngokuba kushiswe impepho emsamo, kubikwe kwabadala injongo noma ngithi-ke inhloso noma isizathu sokwenza-ke itiye. Uma kuwukuthi-ke umuntu uyabonga noma wenza itiye ukucela izinhlanhla, bayatshelwa-ke abadala ngalokho ukuthi-ke lokho kudla kwabo okwenziwayo kwenziwa ngobani futhi ukwenzela siphi isizathu. Uma-ke kwenziwa itiye kugaywa utshwala besintu okubizwa-ke ngokuthi umqombothi. Kube sekulandela ngokuthi-ke kuhlatshwe imbuzi leyo noma izinkukhu-ke lezo okuzokwenziwa ngazo umcimbi. Isilwane-ke leso esisuke sihlatshiwe sidliwa ngelanga elilandelayo lapho-ke okuphekwa khona ukudla okuzodliwa nayo imbuzi leyo noma izinkukhu. Imizi-ke ayifani, kweminye-ke imizi bayawumema-ke omakhelwane uma kwenziwa itiye. Kanti-ke kule eminye-ke imizi okuboshwa khona-ke intsha nogodo kuyona ababambizi omakhelwane. Kuhle-ke kubekwe obala ukuthi-ke kwesinye isikhathi kuyaba yimpoqo ukuthi-ke kwenziwe itiye ekhaya ngoba phela amadlozi awathunyelwa ayazifikela wona mathupha uma-ke esefuna ukwenzela izinto. Isibonelo nje, kuyenzeka umuntu uma kukhona-ke ukunuka santungana ayeke kwaba namanga ababhulayo. Ngisho-ke izanusi phela uma-ke izanusi zishaya amathambo zibone-ke mhlawumbe inkinga thizeni bese-ke zibonisa-ke lo ozoshaya umhlahlo ukuthi-ke ekhaya kumele-ke enze itiye, akhulume nabakubo, anike-ke izingqinamba zakhe kubo ukuze-ke zizolunga. Lapho-ke umuntu usuke engalenzi itiye ngoba ezithandela yena enhlizweni yakhe, kodwa-ke kusuke sekungabadala befuna-ke ukuthi banakwe beze bekutshele bona ukuthi yenza itiye phela manje. Imizi-ke lapho itiye labadala elenzelwa khona. Njengoba sidikida-ke le ndaba yokudla kwabantu abadala, kuhle-ke sikunike obala ukuthi itiye leli lenziwa ezindaweni ezimbili noma emizini emibili okuyiyona ngesikhathi esiningi ephatha amadlozi noma idlozi laloyo muntu. Leyo mizi isekhaya konina laloyo owenza itiye noma kube yilapho azalwa khona. Lokhu-ke kwenziwa ngoba isintu side kakhulu futhi-ke sijulile. Uma-ke ingane izalelwe ekhaya konina yakhulela khona futhi-ke mhlawumbe sithi nje ingathengiwe, kepha igcine ngokulotsholwa ngokwesizulu, leyo ngane kusuke kungeyakhona lapho ekhaya konina. Kusho ukuthi-ke izinto zayo zenzelwa khona lapho. Kanti-ke itiye liyenziwa futhi kubo kwakhe umuntu lapho unina aganele khona uma kuwukuthi izinto zenziwe ngokuphelele kwesintu njengokuhlawulwa, ukulotsholwa, kanti abazali bakhe bekuthi bayacaca sakushaya nje baphelela. Lowo muntu-ke itiye ulenzela kubo yena ngoba phela isintu sakhe siyamvumela.
Kodwa-ke mlaleli, ngicela usubscribe bese uyabuza umbuzo la ongazwanga khona, noma ubuze noma yini ofisa sikuchazele yona la kwi-comment section.